Le, kok ben kakekan lah api tak jalin hubungan le. Ben boleh le. Kok ben kakek rela pada dewasa. Du masa engkau bah yang melolo ben kakek. Terus Pak ada remah Kak? Ia mun harap engkau le. Kakek terus bentak habis engkau. Kira nang kau terayami dalam keluarga anak kakek Kak. Masalah nak Kak, tangga badan rengan dari ya. Dan saya kata kok sengkok, takok kakek kasta, ajalan odi apun sengkok. Apa le? Mengurangi urusan tang keluarga, repetan kok kapile. Si ajalan akin hubungan engkau ben kakek, benitang keluarga. Engkau seminta kakek rile, yang pada kan siap sekapin melanang le. Izin nak Kak, mayu jalan itu. Di mana Bing? Di luar Pak. Ketemuan ben Raja Pole ya. Iki. Muncan kok ni tak usah terusakin karena kok beninir ya orang mabe nih modus. Saya kata kongkor ini ninir itu kok bang gempang lagi. Pendingan kok beninir yang tade. Kok tak rida lah. Tang nak foto ipang gempang akin marga netunya. Allah menabi 30% nubu leban Rajab menterjik masudan keluar ya Allah dan menabi kirana tak teti kesampurnaan abdin ikhlas ya Allah. Cek panas Brin. Ni bau kah Brin? Kaki kepen bocah. Kok mari mandi tong? Raja bau. Ini mah. Bu. Mi Brin mi galau ro Brin. Cepuk cinta dek Mayor. Prabun kon penero. Oh yang tadi bayu. Ayo. Mai Brin. Is. Ku coba merayu Tuhanku. Asik. Berdoa di dalam sujudku. Ajiral. Bagi boten kok soko. Cepuk cinta apa doleng je. Aduh, tak tahu Bril. Metang kok titik kakek jap. Reng tua mapan. Beten soge. Dunia beda. Hidup serba mewah. Tiap pojok roya senereng bini bisa kok. Mepah coko coba reng bini situng jia. Mari. Mula mari turun tur sa amera medina. Kok tuan sa saga dia. Jap serius jap. Dia mengku hubungan kakek benar mai jap. Tauran. Si reng repot sa aja amun urusan perasaan dia. Pulang engkau kemai rola kudung esto. Sedangkan emai yang di pikiran tak pantas apalong ben sengko pulang emai rong sering tak andi. Sedangkan engkau tak teman mempermasalahkan masalah itu rala serinran. Kunco mantang reng tua ruah tak ande. I pulang emai turun reng tak andi ral. Duh jap. Ijek ngana si cinta nak kaki. Tak lah ngalai cerita si nutin mensanati. Sanati siapa Bril? Duh neng kiral, mun tak tahu. Palang je mun Jibril. Lu arah apa jap? Mun sumpah mana pada ban nyaman, pada cinta, pada sayang antara nak kakek benem mai jia. Arah je gibe keluar jap. Depak keluar lepah kabin jap. Ku laku ti pada andi anak pah mole. Burung tak pada setuju kapi. Sekapin rem repekir bikoral. Apa boleh nang kau dian Madura? Kakek kan lah tahu tibi kau dian Madura agak apa. Nomor situng adet. Seharusnya pakai aki. Duh, kok tak tahu? Tak tahu mun dijak. Peker-peker tibi di kaki. Ilang kok gila sabi.
Jalan, lekar pikir nyangkok gi buru ruah. Mun lekar kaki cinta aku ke Maiwa. Iya Ran. Iya tinang kok mulia. Kok ngurokin nang dinar jen beunang beus saran. Apa long ben kaki ben Jibril ria. Jajam. Iya lekar pikir nyangkok gi buru ya. Iya. Laonan. Lu udah di mana ke Chong? Ya jalan mono. Lu pakun bơi tak kisah bereng bini ru ya Chong. Dua bơi mi pah bereng bini ruah. Cek bingko kaki cuda ki bianan cipata. Cok mun kaki cengkel ruah. Ibri tompeng bah milih buter. Jamun kaki Pak. Bener kaki tangreng tua. Tapi menurus datang pilihan ate Pak. Kaki tahu saro nuro Pak. Sering kok le dewasa. Sambil benih kaki sing bolong sengkok sing bolong. Apa Chong? Mun taking karena reng tua Chong. Udin kaki tak karang ada ria. Mararana. Reng tua ngatur bener. Coba ngalakar petibi. Lah terus sabareng reng bini ruah. Por nggak kasto din ya. Coba tak dingin ngaki. Nih, Kenapa, Bah? anu nih, kok beri saya kebun tak kaki. Kenapa, Bah? Sebelumnya kok nyon sepor kaki ini, kok minta tolong ke kaki ini, cepat terus hubungnya kaki bi Rajab. Karena Rajab pria, bisa kok ipopolong bi reng bini selebih pantas. Tetih kaki ambui, cah hubungan bi Rajab. Yakni takun riye saya keperlu kaki hubungan bi Rajab. Saya nggak pas ambui loh. Pemai rumah ini. Ping, ada apa nih nangis Ping? Enggak tak apa, Pak. Apalagi nih penangis Rajab nih ya. Saya nggak Ping, cek nangis mereka dari nake nak. Sengkok, arabet nih mulai kiken. Tak tahu mana rasanya menangis nih nak. Bersengkok tak rida nak. Montang nak kotor ya. Nangis mereka dari nake. Le, rasanya kok le cukup abid abrik betul. Ben boleh kakek kan lah tahu le, engkau le gedung esto ke kaki le. Ketika ada entah siapa boleh le. Kerana keluarga anak kakek nara yang makatang kebedoan ya, Kak. Mila ko betul ke masalah tentang keluarga apa kaki le. Mun urusan tentang keluarga dia pecan kok kapi le. Kakek tak usah ke betul. Mun kakek kurang partaj le. Kok siapa tidak kita kau di semewa le demi kakek.
Bener tangguh diri le tak akhir berakhir tanpa kaki le. Tapi tangguh diri ya tadi artinya namun sumpah mana kaki tadi di dalam tangguh di. Mun ate na bela karla esto le. Bela karla siap odi abri sengko di dalam susah seneng ben sengko le. Maju bener sengko keluar. Beni kabi nabi sengko le. Dia teh kemain. Partajeng kok tak kira cunguco kaki le. Bener kok tak kira beri harapan palsu kaki kok serius. Kok tak main dari dia. Ketika bela kaki. Kereng tuan aja kok lah karena serius. Bentak cunguco kok lah karena esto benyaman udi apring kaki le. Lah sini kak, kok sekoran, kok nisar ke tangring tua, dan kok tak terus modus senang. Berarti kakek lebih milih orang tua nak kakek daripada sengko le. Penisar nak kakek itu mai bibir kakek itu benih karena hati nak kakek asli. Arah apa kak? Kok selama pering kakek ya talang-talang sabar. Aku sengko di keluarga kakek yen. Pun kena sarana tangate tak usah tanya lagi kak. Peng sengko tak kuat keperlakuan keluarga kakek. Terus spesial apa dari le? Tahu tanya aku kira tuan. Ada yang lepak aku dari. Yang awas laku. Iya, Cok. Terus saya tos dikit. Lu kagak apa Pak maksud beri saya ke Maisun? Berapa, Cong? Belah Pak, tahu sama tak tahu dah iya kakek. Kagak apa maksud beri saya ke Maisun? Lu, Cong, kaki kerukun marga naring biniro kaki sesar Makassar keseko. Ben pole, tak kerukun marga netu nyering biniro saat ben kakek. Cering dia mon kakek Pak. Pas sekapin kelakuan repahiyo korban tunnya bi kakek. Lah kaler kakek dari. Abah, demak kak Cong. Setia Pak ya. Kakek tahu sarus urusan tangodi. Sekepin apa saya bagi kakek kesekoi pembeli Pak. Apa boy raja berpanderu? Andi lawan kak tuan Sahral dari. Ayah, ilmu dompet ni kena lima ada yang makepi Pak ya. Kakek kerokeng mikir keseneng na TV Pak, tak mikir keseneng na sengkok kakek. Ngaji bebe kaki Cong. Pesan tak Cong. Tak kerja memburu na pekung kereng tua. Lapor Pak Ketua, telah terjadi percekcokan antara anak dan bapak. Laporan saya terima. Heboh Mr. Al, heboh. Heboh-heboh apa Bibril?
dah heboh murol mong kaki. Abra jabon panatokan. Emi tahu kaki Brin. Cile sengkok ral. Mun tak update ni Jibril. Abang kok hibur lebot ang dala raja bon panjua tokat. Talapakun masalah dek Mairo. Udah pakai ngerti mon kepupaan raja pro Brin. Cering raja pele dewasa marah. Supaya ikut campur melole dalam masalah nak poton nah. Cek mun pan rajab ken berak ketunya nang araral. Mun tak soki patek kemantua. Aduh, cek le tunya Brin. Tunya kan benih sangkolan Brin. Tetih mon anak daripada neser, cek okor kalau bentunya. Cek makui sangkon tunya. Belum tentu cek rezeki apa ada benreng tua. Mun anak daripada neser, lepa kabin cek nyari senewan. Mak dia tak akan arakaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ba yang terdenak ke Jong? Seporan abdi ganggu pak. Saya istona abdi na intar kanto tro ketemu lebih mai. Kita atau bu keluarga kakinya kita tangan ya? Ingki pak. Boleh sadar atas perlakuan keluarga gula dek keluarga nambian. Coba cering bulu lah kudung kare ni serbel lah kudung kare esto dah di emai. Gula rela pak, atina aki sekapina kemewahan sebedi cokok gula. Bahkan sampai keluarga gula tidak aki demi di emai pak. Allah Jong, selama kaki apa orang ngeban mai, keluarga kakek bakunin ketang keluarga. Tetih mun kakek ni ser, mulai sedia jauh mai. Buang jauh rasa ni serba rasa sayang kakek untuk mai.